cene jagoda na pijacama za mjesec maj 2026. godine jeste 400 dinara po kilogramu. Jagode, pa ne možemo više ni reći nešto, kažemo domaći, ali to su jagode iz plastenika. Prve su bile bukvalno pre već mjesec i po dana, međutim kako vreme prolazi, odnosno maj, jun, pa navratnim početkom jula, jagode dolaze iz plastenika i njihova cena je u ovom slučaju za mjesec maj prosječna 400 dinara po kilogramu. Naravno, cena jagoda ponovo zavisi od mesta do mesta, ali i količine i pijace da se jagode kupuju. Ako kupujete 1 kg, znači cena je 400 dinara po kilogramu, ali ako kupujete recimo 5 kg, evo ovdje kad sam pričao sa prodavcem na pijaci, on čak daje i po 300 dinara kilogram, znači ako se kupi 5 kg, a ako kaže i 10 kg, možemo i pričati, kaže, o ceni. Znači ovo je cena jagoda za mjesec maj, cene na pijacama 2026. godine.